دم باش تماشاوانین هیجا برنامه خارنا مالی ام لپیش بری وانا خارنا ما ایرو کبسیه اجبو کو ام کبسی چه بکن اجبو گوشت شیردوی اش خو گوشت اما ای فروجایه لی گوشتی پس جی جیرد چیدوی ما ای فروجا حاضر کری اجبو چه کرنا کبسی امینها عول دست بی بکن گوشت بکلینن و جبوكو ام بآواوي مرقاوي كبسي چه بكن و جا پشتی گوشت هات کلاندن امیوی دفرنه دا صور بکن و داینن سر کبسي جبوكو ام گوشت بکلینن جيرا لومي دوي و هيلة و قرفية و غارة امينا هادا سبي بكن وهنكي بحمصينن داوية دا بكلينن اجبر امي با تشتيكو وي خاش بكي امي عول دناف زيتي دا بقلينن وداوية دا قوش تيكن ناف دا بقاسي دكاس زيتا عادي امي تيكن بقاسي 4 حبة هيلة وددو أفلومية وشار غارة وددو قرفية أمين هافا بهفدرا بقلينن بتشكي كي بهناوي دركت أمي قوش ديكن ناو هنكي آجر بلنده أمي لبنده بنحطها زيت جرم ببي وقت ما تسبيكر أمي جوش تيكن أمي آجر هندكي كيم بكن بلي تماشاوان هيجا انا ها هنكي زيتا ما جرم بويا امي اجري كيم بكن وامي جوش تيكن جوش تاما تحميش سكي بتشوشك امي جيرت شيك تماشاوان هيجا امينا هالا بندي بنحطها هنكي جوشت راقلي جبوه تدي ما افاجي جبيرا كربو جناف كلاندنا جوشت را بيواز جي جيرات دوي يعني شخلنا ما جبيرا كربو ام لبندي بنحطها كو جوشت بقلي وام آوي تيكن ام بيوازي بيرا تيكن بلي تماشاوان هيجا شخو ام لبندي بون شغلي 2 دقة جوشت حمصي امينها افي فالا سر بكن شخونها ما افالا سر كر امي هنكي اجريوي بلند بكن وامي لبندي بن حيا كفاوي بيسر امي كافي بقرن وبيفازي تيكن وخاي تيكن والبندي بن شغلي 25 دقيقة نصف ساعتي حتى بكلي وامي دست بي بكن خار ناخد شي بكن ثلاثة مشابان هيجا شغلي 5 دقائق ام لبندي بنحطها كل
بگوشت کت امی نها آگر کم بکن و کفاوی بگرن. امی دیسا آگر بلند بکن جو بو کفا خکشکی در خینه یک جار امی بگرن کفی. بله تماشاوانین هجا شخو مع کفاوی گرد امی نها بیوازی تیکن نافدا امی هنی که آگری ویجی کم بکن و قاسی کفچی کی امی خوی تیکن ناف و امی دوی وی بگرن لبنده بن شغلی 25 دقیقه نیف ساعته امی لبنده بن حتی گوشت بکلی امی دست بی بکن خضره وی هور بکن جبو کبسه بیبراش شینه و آسوره و گیزره و بیوازه وای موجودات بیواز حاضر کری پاقش کری امی نا دست بی بکن هور بکن. بخو بیواز دوی هور به هور کرن جبو که ناف برنجه دا خویا نکی و عینی دمه دا جی یعنی تشته دن جی ای سوز جی و گیزر جی دوی هور به هور کرن هنده کس گیزر دباره چینن جی نه هور دکن ازی هور بکن. بله تماشاوانین هجا اشخو دو بیواز مهور کربون یک بچوچک بود دو جی مزن بون نها می دست بی بکن بیبر هور بکن بخو بیبر شین و سور و زرد کفی آزر پیدا نبو ما خواستم ویجی تیکن اما پیدا نبو تشبینای بخو ما گوته بو یعنی بیبر آجی و گیزر آجی و بیواز آجی دوی ام هور بکن جبو دناو برنجه دا خویا نکی لی تانی ام یعنی طعماوی دیگرن بخو بیبری ما ای سور هنی کی توجن بس ای وایشین نگل کی توجه یعنی ام نخوازن گل کی توجی بکن بخو توجاهی از حز دکم از دخوازم توج بی لی دوی هندک کس ناخن یعنی نقارم بخو نخوشی وان هنه پرسکری که وان تندرستی هنه جبوه ما نخواست ام گلکی توش بکن. بله تماشاوانین هجا اشخا ما ایسوتاش چین جی نها هور کرد امی نها دف جو هور کرنه بردن و دست بکن برنجه هنی که نرم بکن امی آوا گرم حاضر کری امی برا سرویدن بله تماشاوانین هجا اشخا ما ایسوت هور کر خلاص کر امی نها لگوشت بنرن و بگرن ایسوت سور هور کن
اشخا گوشت شغله 10 دقیقه جیرا دوی حتی وی دمه امی ایسو طاهر بکن بقاسی 3 ایسو ما حاضر کربون یک آشین و 3 جی سوره اجبر آسور ناف دا خوشترش آشین بله که ما شوانین هیجا اشخو ما ایسود هور کرناوی خلاص کرد امین ها دست پی بکن گیزر هور بکن گیزر شی هنی که سرتن امنها جارك دن لگوشت بن رنو بگر اشخا گوشت نها حاضر بویا ام دکانن آگروی بمرینن و امی دست بی بکن فرنه پیخینن جبر امی گوشت دیکن فرنه داد صور بکن امی نها فرنه پیخن جبو گرم ببه حاضر به امی سر 40 دقیقه پیخن حرارتا 300 و بانی تنه امی پیخن جبر تنه امی جبانی صور بکن آنها 3 گیزر مهور کرن بس بری تماشاوانین هیجا اشخا ما 3 گیزر هور کرن ادبیم بس لگوری برنجی ما گیزر شی بس اشخا چیکرنا گیزر آجی هنده کس قشیره هنده کس نا قشیره اشخا ما ایخوا قشارت بون پاقش بون و چیکرنا کبسه بخوشی یعنی غرات پرد کافینی کی ناف کبسه دا بزیله دی کافیه اشخو ما نخسته ما خواستنی ام ایسوت و گیزر و بیواس دیخن لی دی کافی یعنی بزیله جی دی کافی بلی تماشاوانین هیجا اشخو شغلی نیوک ساعته گوشت لسر آگر ما نها گوشتی ما حاضره وای ما حاضر کری و ما آواوی جی صفان ما گوتو بو امی مرگاوی کبسی چی بکن نها امی دست بی بکن کبسی چی بکن ما گوتو بو جبو کبسی عینی بهاراتی که ما بی گوشت کلاندی ام دکارن ویش دیکن ناف کبسی دا نها امی دست بی بکن زيتي والا بكن قاسي كاسك زيت جبر ما بري زيت خستبو ناف گوشتا اما كيمي كي تيكن ناف كبسي وهنا جي زيتا زيتونا لازم بي جبوكو ام بعيبا بقلينن وتيخن سردا اما وي زيتي جي بكاربينن اما بقاسي كاسي كيف چوچك ام نها زيتي تيكن جبو بهاراتا جي ما گوتو بو بهاراتی که ما پی مریش کلاندی امکانه و بهاراتنا جی تیکن اوا هیله 3 حب هیل و بقاسی 3 حبا غاره و 3 حب قرفه امی تیکن یاکب چوچک جی و دو لومی
امين هافان داين سر آگر و چیچ کدن هنکی یعنی دناف زیتی دا بحمسه جبو بهنا خو بده برنجه و می دست بکن خضری دن تیکن. نه هندکی و آگره و بلند به حتی زیت گرم ببی و می دست بکن بیوازا تیکن. ولی تماشاوانین هجا اش خود دقیقه زیت لسر آگر ما امین ها بیوازی تیکن. ما پیچکی کل بنده بن و پشتی بیوازه امی گیزر تیکن جبر گیزر هندک یعنی کل جرده به داویه دا امی ایسوتا تیکن ایسو زو چیده بی. ولی تماشاوانین هجا اشخو بقاسی دقاقی بیواز لسر آگر ما نها بیواز هندک دبلی امی گیزر تیکن شغل دقاقی ددوا گیزر شی لسر آگر بمینه امی دست پی بکن ایسوتا تیکن. ولی تماشاوانین هجا اشخو ما گیزر جی خستک هن یعنی هندک چیبو امینها ایسوتا تیکن ایسوتا ام دکارن هر دو به هف دراجی تیکن تشنابش بر یعنی هر دو عینی دمه دا چید بن. بخو حتى انا ها هنا ما تشتك نخستي ناف خضرادا امينها دست بي بكن دكف تشوتشك خاي تيكن جبر ما خاي بري خستي ناف گوشي امي وي حسابي بكن امي دوا نها تيخن وداويه دم دكانن دي ساعه عم بكن. امينها ببرارة شي تيكن بقاسي كفتشيكي بچوچك وابجي يعني بهاراتي كبسة طيبته بخو ازبي نها قشكي تيكن بقاسي دكفتشي اي خارني نائب بچوچك بلي تماشاوانين هيجا الشغلي دقاقي دوا ام لبندي بون حياة خضرة تشيبول سر آگر بقاسي كيلوك برنجة امين ها برنج جيب خضرة رابقة لينن و امين مرقا قوش ديكن. بلي تماشاوانين هيجا اشخو ما قلتو بوش شغلي 3 دقائق برنج مرة قلنت
وما هناك آب خستي بقاسي ما قلتبو كيلو كبرنجة بقاسي تصلحي ونيفك آب أمي تيكن نهامي جار كيوي تفتن وأقريوي هوربي ومي دافيوي بكرن شغل 20 دقيقة 25 دقيقة ويتشي ببي ولی تماشاوانین هیجا اشخا ما گوشت کلاندو بو لی کلاندن تیره ناکه امی گوشت فرنه دا صور بکن هنده کس ناف زیته دا جی دقلینن بس زیت فرنه دا صور بکن اجبو تبلاکو اسبه گوشت بتبلینم قاسی دي كفتشي ماسته وبقاسي كفتشي كي يعني تجه دمسيبع جانايا وعيني بهارات ديكو ماكرن كبسة امكانن بي گوشت جي بتبلينن وبقاسي كفتشي كيف تشوچك امي بيبرا رشتيكن وكفتشي كيف تشوچك بيبرا هور وكفتشي كي نبرتج خوي امي تيكن اجبر خوي ما بري خستبو دما مع اوكلان ما خستبو ناف گوشتا امين هاوي تبليل هفخن اشخا جبو تبلاك و امبي فروج بتبلينن امي برشا ليمون جي هندكي تيكن شخو جبو تبلا گوشت امي تيكن فيسيني دا گوشت جبو كو ناي ببندا ناي گرتن امي هنك زيت تيكن زيتا عادو بي زيتونا بي نمشكلية جبو تاني بني سيني كدا نگري امين هذا سبي بكن گوشت بتبلين يا دبي باش بتبلاندن سروبن ولی تماشاوانین هیجا اشخو منها گوشت حاضر کر متبلاوی تمام کر امینها بدن آلی کی و جار کل کبسه بنرن و وگرن اشخو کبسه هینا جیرا دوی امینها دست بی بکن گوشت تیکن فرنه اما گوشت تاني تيكن جور يعني ج سربا بي صور كر السر حرارتها 300 شغلي 40 ثانية دا بمينه و اي حاضر ببيع ما يدرخن
بله تماشاوانین هجا آنها کبسام حاضر بویا امینها آگری و ومرینن و امی دوی و بگرن حتی هنی که خوب برده و امی والا بکن حتی برنجا ما خوب برده ده امینها دست بی بکن سلاطه چه بکن ما گوته بود بر کبسی را امی سلاطه خیار و ماست چه بکن امینها وان حاضر بکن بله تماشاوانین هجا ما گوته بو امی سلاطه چه کن جبو سلاطه ماست جیرا دوی و خياره ونعناع وسير وخويه واكيد انت تشتك جيرانا به امينا هذا سبيبكن خياره هوركن بخوت شكرنا في سلطه هندا كس جي خياره هور دكن لي ازقلكي هور ناكم نهاش خو بريا ام خيارة بافي ناف ماست دوي اموي بتابلينن امي نها دس بيبكن خوي تيكن قاسي كفتشي كيف تشوچك امي خوي تيكن اجبر خوي ما بري خستي سيرا داجي وبشرام دي صادقارن طعم جي بكن وسير بقاسي سي حبك مع كتاب حاضر كرو اش خو دنا في سلطه ده هنده كس سيرا هرجي ديكي بس مخاص ازبكتم بقاسي دكفتشي نعناع امي تيكن نعناع دنا في سلطه ده خشت من هاوي كفتت امينها خيارة تيكن نافده بخو اف سلطه نتنه اي خيارة تشيدي بي اف سلطه هندك هرم جي اي خصاجي تشيدكن خسو ماست و سير يعني عيني ريباز بس دبلا خيارة خصاد كني او جي خوشو او بقاسي كيلو خيار بو سكة زيدنا ام كش كهور ناكن بخوت شكرنا في سلطه هندك كز شي آفيجي بتشكي كي آفجي دخني بس بخو ماستي مارون نه ماستي باز سانكي ماستي تشيلكيه بخو ماسترونا ام آفي ناكني امي وانا ويلن انا هوا سلطه جي حاضر بو امي نهار گوشت بنيرن كا گوشت چاوا بويو امي بگر بله تماشاوانین هجا اشخو مسلطه انها حاضر کر و ملگوشت نری ما گوتبو امیلی بنرن کاج قصاجی را دبی شغله 5 دقیقه جو گوشت را دبی امینها دست بی بکن بعیوا بقلینن ما گوتبو سر کبسه امی بعیوا داینن سر هندک کس هنه گوزاجی دادن سر هندک کس هنه کاجوجی دادن سر لی امی بعیوا بتنی داینن سر جبو ام بعیوا بقلینن امی زیتا زیتونه ویجب کار بینن اجبر زیتا زیتونه خوشتره بقاسی کاسی که امی زیتا زیتونه کار بینن اشخو کبسامه ما برجی یعنی زیت خستیه امی نها دست بی بکن و داینن سر آگر هنکی گرم ببی و امی بعیوا تیکن بله تماشاوانین هجا شغله دقاقه هي زيت لسر آگره وای نها گرم بویه امی نها بعیوا تیکن بله تماشاوانین هجا شغله 3 دقیقه بعیو لسر آگر مان ام گلکی سور ناکن جبر ام بعیوا جناب زیت در ناخن وقتی تا آگر ومری نجی یعنی هر چه دبن وک خنامینن اجبوه امه کمی کی سور بکن امه نهال گوشت بنرن کا چاوا بیه بخو بايه گوشت جی حاضره امه نها ومرینن امکان نها گوشت شی داینن امه نها برنجی جی بنرن بله تماشاوانین هجا اشخو برنجا ما تمام حاضره امي نها داگرن
امين هذا سبي بكن گوش داینن سر کبسه. امين هذا سبي بكن بعي واجی داینن. امين هذا سبي بكن سلطه داکرن. بله تماشاوانین هجا اشخور نها خارنامه حاضر بو مع خص سینی کادیجی و عافیت و نوشیجان به حیا خلک کیدن بمینن خیر و خاشیه دا.